سلام علیکم برادر عزیز، برادر گرامی، چخیلی دیسین موقعی خبر لای دایرودیم کدوم میخواد پاتیشکوش زیاد چاپ کانال شما استوریا کنم به پل رویگون کانال ما رو پاتیش کنه این ویدیو رو استوریا میکنه دبا استوریا میکنه ما قبولش میکنه فهمیدین کانال این ویدیو رو پادلیس کنین دیگه کسا رو هم بینن همه آدم رو همین روز به پل استوریا میکنه دباوید استوریا کنه که من همینجور کنوب کرد دباوید تا بجا کنم که دباوید چی 98,000 پادپیس چیک دارم 98,000 پادپیس کیما شما را دستگیری میکنه فقط شما ویدیو را پادلیس کنین لایک کامنتاریا در کامنتاریا فقط کانال حیواناتو یا خیبر بنویسین من همه تا قبول میکنم دباوید استوریا کنین زنده باشین زندگی میگذرد ما همه میگذریم لحظه ها میمیرم ما فقط خدا خواهد انشالله یه روز باوری دارم که دهه فیض‌آباد شهید بابا خان میگه بالای ماست کوپروک پول میگذاریم میریم دهه یک شوربای اوچگی کتی ناناش جیرغاتای اوچگی کتی کیف میکنین دوستا بی‌طرف نباشین اقدام دستگیری کنین ساچ بیرون خدا دوستا و دوستا آدم ها هست که سهمگذاری میخوان کردن در کار خیر جاریه مرحمت کنین به طرف نباشین دوستا ای را بینین روز چند خشد نصیب باشه شخصانی که صاحب کاری میکنن سیمنت ارماتور بالکا دوران مرحمت کنین سلام علیکم برادر عزیز موی شریف رمضان با همه مبارک باشد موی دهه زغیرتو شهر لیوکان دهه زغیرتیم طرف قمسانگیر آمدیم جایهون این جایی که من نشان داده ایستم اینجا کاورک نام داره قشلاقش کاورک نام داشته همجا آمدیم هندوکوشون تخ میکرده جای هندوکوشون تخ کنیشون نمیافتیان با ما را گفتن که تو بسیار در حیوانات و پرنده و خزنده ها میگردی بیا بکو که اما لفظ هندوکو چی رو میفهمی اکنین ما اومدیم درونی قمیشو همجا را ما ریسکی بوی هندوکا حس میکنم ده بوی تخ میکرده گیشن جو شوالی شما دا نشان میکنم هندوک در کجا تخ کریسته نه برادران بیار اینا برادر عزیز این هندوک اینجا آمده تخ خریسته این جای تخکنیش برادرها این کدام جای هندوکوشون نمیدونه جای تخکنی هندوکوشونه تمام مراجعت کنه دو تا هندوک برادرها دو تا هندوک به همجا اینجا کاورک اینا همین زمین رو همین مردمی همجا نشناسه که ما جا رو نمیدونی اینا زنده باشین در پناه خدا باشین در کامنتاریا مقصد گفتنیاتون رو بنویسین سلام علیکم برادرای عزیز خوش آمدین در کانال حیوانات و حشرات و خزنده ما این ما یک خزنده یافتیم این ببین چه رفته است دیدین اینا این وقتی مایراش نمیگشتن یک مون شکافی را بیاوه میدر اومده چی اینا اینا وطن دیده استین وطن در وطن چیلپو همین چیلتپو داشته باشن همین میگذه یا نمیگذه کی بدونه اگه این خزنده ها حشرات ها برامده هستن برادرای عزیز چه خیلی دیده استین
همش میروین زن برای عیدی زندگی چی سرش میتیم سینی هم دوری زمین بروم اونجا ده بگردم. زنده باشین برادرها. ویدیوی نو با نو تماشا کنید. سلام علیکم برادر عزیز. نچکر جیسین خیبر. اینه رحمت الله. اینه بچه ما دست شکسته. هم برامده هم شکسته. نکی همو استا اما قایل نشید که اول شکسته یا برامده همیشه. این چند کسا میپرسه که بچه اول دست شکست یا برامد همیشه نمیدونی. که بچه ها کدامید میدونی همی را کامنت هایده بگین. همی اول برامده شو شکسته بشه. این سنت الله میگه که اول برامده. تو در جان چی آرزو داری؟ من آرزو دارم که چشمم تابت کنه درباره پدرم بست. ассалому алайкум бародаро ва хоҳаро хоҳиш мекунем илтимос мекунем ҳамин наворро дастгирӣ кунен агар ки шумо ба маблағам кӯмак кардан натонен ҳамин як лайки шумо сабаб мешавад ки ҳамин навор паҳн мешавад ва нафаре ки имконияти хайр кардан доранд дар ҳамин додара ки мо хайр мекунам. бародари азиз ин додари мо чашмош як беморие дорад ки бояд ки дарҳол ҷарроҳӣ кунам. агар ки ҷарроҳӣ накунам ба мисли ҳамин падараш ҳамин хеле нобино мешавад. ҳамин падарашам дар вақташ сабаби имконияти тавбат кардан набуда тавбат накарда ина падарашон нобино шудагия як фарзанд дорам. Ман мехоҳам ки фарзандшон мисли худшон шавад. Як духтараки дигар доранд ки хавай духтарай. ҳамин бача дар баршон оянда меса. Ба ҳамин хотир бардори азиз хоҳиш мекунем илтимос мекунем кӯмак кунед. Падари азиз кам дарак дар бораи бемории фарзандтон нақл кунед. рости гап сараввал мо уқадр аҳамият намедодем. хай нағз буд, хушрӯ буд. ҳамин ай мактаб меомад нами пӯҳош мисолш хеле ҳамин боронида. ҳама ба ҳамин патинкош тар ва ҷанҷолш мекардем ки чува патинко тарай чува тарай асоз намерай. хулас ҳамин хеле ба муаллимашон мода оз так муроҷиат кард. муаллимаи мактаби синфи якиш ба мо ҳамира бурдем ки хай гуфт ки дар ҳақиқатанам майда када агар ҳамин чашм ай пуштай мега ай пеш ки агар шава ай пеш мо ҳамиҷа тавбат мекунем. чашм ай пуш парда ҳамин хе мехаем хемисо кафидаги ай дар ҷо тавбат кардан дар кора. анаки мора барои анами Тошкент бале Ӯзбекистон Тақрибан чақадар маблағ дар кора барои тавбатиш? аки барои табобатиш 40,000 фақат. бале хай бо роҳ рӯи тақрибан 50-60 сом. албатта дар кора. албатта дар оҷо шумо фото мударризо будед? не ма ҳангоме ки модарам нақл мекард гуфт ки ма таваллуд кардам та хушрӯ будӣ ягон айб надоштӣ. баъд оҳиста оҳиста ба яке худованд шифо кунад фарзандтона. бардори азиз хоҳиш мекунам илтимос мекунам моҳи бузурги рамазонай ҳадиси саҳие ки пайғамбари худо мегӯяд ки хитона ба андозаи як донаи хурмо аз оташи дузах наҷот битие. ба ҳамин хотир илтимосе ки ясмай дисмай дами олма картош намемонум хайр кунен ва иншалло ки савоби бузург мегирен. тағоиҷон чӣ карта дорен? душанбести дорен? 00 366 1981 бо алифам дар ҳамин рақам ояд. бале ана звербанк дорум. ана ки агар надони ном фамилия ки дар мешавад ёро асомидин сафарович бародарам дай. тамом ҳалқаш мода кифоя. бардори азиз хоҳиш мекунам бетараф набошем. алло нигаҳбонтон шавад.